Shubor Snem jong unong san Hima. Ka Khynroo Khyllood Committee Seiñraij Jowai kala lekmen ne kaching tap life san Snem ne quintricennial celebration kabla sedang na duka arpu saw tarik bat penkut ka arpu nyo tarik ya yong hayung wali ka lum perdi yong pia ha kajinon lang UMLA ka Jowai bat u chairman kemuda uba wailat miki shila nalor UMLA la don lang ru udalai ka ilaka Jowai uba puraman kinjing u president Seiñraij Jowai uba OH General Secretary Seiñraij Jowai uba arwat ki sumer ki long kmi long pa nalor ki we ki rang ba hagajing lang ka balapnya dakakong wanda lanki dekhar chairman KKC uba wailat miki shila hagajing kran ulaong haginu ki benta khlem gajing dan lang ki samla ka bumla banlong bar ula kentui ki samla Khynroo Khyllood committee ban penlong ru ki kenja awareness program bat nakalang jong u kuloi banyatrei lang Hagani ngi la samro iki khusnam shakinong job hagajing kop ba prepare ba kanthop hagajing kop recitation quiz debate and extempore speech but lapun shong shet hagani ngi da gajing shat but jingroi bala shimenta da ki samla na ki dong ki shnat ba prepare shwa kani la yo hagajing u blei na uchanmi o nyangti member KKC kajing pen ngoi ka kai phot kalum ka committee da usajan ksia langdo secretary KKC kajing ya tho ka history halor kajing ya lenti ka Khynroo Khyllood committee Lapan sengau de uvalenti dio password, sangat password, baru kiken tien kublai, nagaman haka shila assistant secretary KKC. Trong có hay gặp từng thái vẫn có cực tôi buồn cười dùng trong có hay gặp từng thái vẫn có Lalu dia ke imam salam, lebih hendak pun dibentak. Yoi kat ni, to ki Khynroo Khyllood to mandi ke bentak orang sama. Eva kamu tu yoi kat ni dan ini bedak. How you Snem bedak. Harga Khyllood Autonomous District Council. Jadi pas kau yang act, kau tikmit ya ki Khynroo. Ini kita ikuti kisah samla. Untuk mandi kebenta yong ke kampung kampung. Tengah membuat ketino wong Snem. What hapo ke Giant Hills yong ide hanga Giant Hills Autonomous District Council le. Utip mitki ya ke Khynroo kam gobi ne ke kebenta yong ke kampung kampung. Bat kamu yoi wa ki Khynroo nem kut kitu karekam
niam kam rukom lene hegam chnong kam thau wat hadok kam imlang salang kam wati bi wat ki political parties le ki MD ya ki youth wing dio ne ba ile wo yogi to ki Khynroo to MD ko contribution buat M kam pha ha ko sucha kam rong yu ma he to ki Khynroo kamu teman di galawai yang i, ke kami u streamline dan ya ki ke direction kau biar. Neba jinglang Khynroo, tak mani kamu tu nar wadang i. Wadang ye ben, dang ye pendor. Telah pendor yang cari kau yang bah, teman galawai ke future yang i kau bah. Lada pendor wani ocai kam si man go kecing dono kecing ma ya kalawai dia nete dau jan tibi yui wa bon diri bat I ke state yo I le Muslim wa do kini ki kam leno hapo ke state yo I neba ada dapat pi ha kini ki kam tak pun sin to recruit ki ya ki kon samla ki kon Khynroo ha kecing pengai be wato uya kuni ne kenta ke imlang salam ne te dau ni do kini ki kam si tengah siau kumeno I kecing ro ya ke Seiñraij Jowai kode elat ya ke Seiñraij ya ka Khynroo komiti ko gen benda hati kam